Planetopin podcast. Dobar vam dan, ja sam Vlasta, a vi slušate novu epizodu Planetopinog podcasta. S nama je danas Mira Lončar-Dušek, umirovljena liječnica školske obiteljske medicine iz Zagreba. Tijekom 40 godina rada u ambulanti u Domu zdravlja Črnomerec pregledala je više od 500.000 pacijenata. Predodžbe radi, to je više ljudi nego što se okupilo na legendarnom Woodstocku. Od 2015. godine je u mirovini u kojoj radi sve samo ne miruje. Tako je u svoje brojne hobije i interese napisala i prvu knjigu, naslova Idem u penziju i što sad? Kao izdavaču posebno nam je drago da je knjiga gotovo preuzela karakter svoje autorice i da živi vrlo aktivno kroz brojne promocije i susrete sa čitateljima. Danas o knjizi i toj velikoj temi života u penziji razgovaramo s našom dragom Mirom Lončar-Dušek. Mira, dobar vam dan i dobrodošla. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Za vas mirovina nije bila kraj, već još jedan početak, no to ne znači da je prvi dan mirovine, odnosno zadnji radni dan bio posve lak i jednostavan. U knjizi na samom početku zapravo vi otvarate knjigu sa opisom zadnjeg radnog dana, pa za sve slušatelje koji još nisu čitali knjigu možete nam opisati kako je izgledao taj dan. Zadnji radni dan mi je bio u petak. Kako sam ja radila jedan dan ujutro, jedan popodne, taj petak je zapravo bio popodnevna smjena. U ambulanti sam imala prilično veliku gužvu koja je nekako bila standardna. Bilo je dosta pacijenata koji su došli na pregled, ali bilo je dosta i pacijenata koji su moji dugogodišnji pacijenti, koji su znali da idem u penziju i došli su se sa mnom na neki način pozdraviti. Tako da je taj dan bio ispunjen sa puno emocija i zapravo koliko god sam ja znala da je to moj zadnji radni dan i da sam sutra u penziji, nije mi zapravo bilo jednostavno. Tako da kad je otišao zadnji pacijent iz ordinacije, ja sam pospremila moj stol, uzela sam torbu, nabacila sam ju na rame, izašla sam iz ordinacije, nalijepila sam jednu obavijest na vratima. Bilo mi je nemoguće da sve pacijente obavijestim da idem u mirovinu, tako da sam u toj obavijesti se zapravo zahvalila svim mojim dugogodišnjim pacijentima, obavijestila da idem u penziju i poželila im zdrav i dug život. Onda sam ordinaciju zaključila, otišla sam do Porte zdravlja Črnomerec u kojem sam radila nota bene 40 i više godina. Ostavila sam ključ na porti i otišla iz doma zdravlja. Eto, to je bio nekako taj zadnji dan. Sjela sam u auto i zapravo me ipak nekakva sjeta obuzela, da to tako kažem. Nije to, te emocije su me ipak malo su mi digle adrenalin, ali ja sam se relativno brzo resetirala i rekla sam ok, to je to. To je jedno poglavlje života, a sutra je novi dan. I sutra je bila penzija, prvi dan penzije. I kako je taj dan izgledao? Pa taj dan je zapravo dobro izgledao. Jednostavno, ja sam znala da idem u penziju i meni to nije bilo otkriće da mi je neko dan prije penzije rekao od sutra si u penziji. Ja sam bila potpuno i mentalno i fizički pripremljena na odlazak u penziju. I drugi dan je bila subota, što je isto dobro. I drugi dan je bio prvi dan proljeća. I onda kada se u životu, pogotovo u nekakvim ovakvim trenucima, umješa malo sunca i malo proljeća, onda i ono što loše izgleda na prvi pogled bude nekako puno bolje. Tako da eto, ja sam sa proljećem krenula u penziju i zaista nekako s cvijećem i suncem. I tako je nekako i išlo i dalje. Spomenuli ste kako ste u mirovinu, u penziju otišli pripremljeni. Kada ste se zapravo počeli pripremati za to i kada ste počeli razmišljati o tom razdoblju života u mirovini?
Pa nisam ja imala napisane nekakav raspored napisan, nekakve pripreme, idem se ja sad pripremati za mirovinu. Ja sam zapravo uz moj redovni rad, koji se sastojao sa radu sa pacijentima u ambulanti, bila cijelo to, taj i radni vijek vrlo aktivna, ne samo poslovno. Ja sam bila aktivna i u raznim drugim situacijama. Ja sam imala naviku odlaska u kazalište, na koncerte, ja sam volila putovati, ja sam puno čitala. Već sam tad počela ići na nekakve radionice. Sjećam se da sam išla na radionicu keramike, pa mi je to sve skupa bilo fantastično igranje sa glinom, pa pečenje te gline. Tako da sam ja nekakve aktivnosti u smislu, recimo da bi to nazvali hobije, imala i prije odlaska u penziju. I onda kad sam otišla u penziju, onda sam zapravo se oslobodilo vrijeme da to na neki način dalje samo proširim i nadograđujem. Tako da su to te pripreme. Znači, treba biti aktivan cijeli život, a ne sad do penzije, pa u penziji, jer poslije je to relativno teško stvarati nove navike. Spomenuli ste vrijeme. Vrijeme je jedna važna kategorija o kojoj pišete i u knjizi, pogotovo vrijeme u mirovini. Možete nam o tome više reći? Da, ja mislim da odlaskom u penziju sam prvi puta zapravo osvijestila vrijeme kao jednu novu vrijednost. Dok sam radila, ne samo ja, vjerojatno je to kod svih, najveća vrijednost u životu nam je bio novac. I danas je mnogima najveća vrijednost u životu novac. I ja ne smatram da novac nije važan. Međutim, kad sam otišla u penziju, onda je ta preokupacija sa novcem kao takvim bila potpuno sam ja to u glavi sebi racionalizirala. To je to. Novaca je toliko koliko je, na tu kategoriju ja više ne mogu ni na koji način utjecati. Međutim, onda sam vidjela da šta će ti u životu puno novaca, puno rada i onda nemaš vremena uopće kad te novce potrošiti. Tako da sam prepoznala u penziji da mi je vrijeme zapravo zamijenilo možda onaj smanjeni priliv novaca koji sam imala kad sam radila. I ja zaista smatram da se ne treba čekati mirovina, da se ta vrijednost vremena racionalizira. I to nije u svijetu nepoznato. Ljudi rade, neki strašno puno rade. Mislim, ljudi ili rade ili ne rade, ali ovi koji rade zaista puno rade i danas se već počinje osvještavati da možda je bolje neke poslove malo suziti, malo smanjiti i osigurati si više vremena, mada je to u posljedici možda malo manja plaća, ali je više vremena gdje onda čovjek zaista u tome vremenu može provesti jedan kvalitetniji život. I u tom ste vremenu odlučili nastaviti sa mnogobrojnim hobijima, tečajevima, pa tako ste krenuli i pisati. Sad ulazimo u ovaj dio kako ste odlučili napisati knjigu i kako je zapravo to krenulo. Da, knjiga, moram priznati da je knjiga i meni samo iznenađenje. Ja sam odjedanputa doslovce preko noći imaš objavljenu knjigu i svrstavaš se u kategoriju spisateljica, mada sebe ne percipiram kao spisateljicu. Ja sam taj nekakav moj aktivni, kreativni, penzionerski život provodila disala sam punim plućima, raširila sam krila, uključila sam se u masu aktivnosti koje su mi činile naravno veselje i o tom sam počela pisati neke crtice. Najprije su to zapravo bile crtice sa putovanja. Više za mene kao nekakav podsjetnik. Kada u životu nešto napišeš, onda ne trebaš biti opterećen da to treba biti i objavljeno, ali se uvijek možeš vratiti tom napisanome tekstu koji te onda uvijek vrati uspomenama i tu nekakvu prošlost u tvom mozgu pretvori u sadašnjost i opet u nekakvu novu uspomenu. Tako da sam zapravo počela pisati nekakve putopise, recimo pisala sam prvo Mirisi Šolte, ja na Šolti ljetujem, pa sam
sam onda jedno ljeto prepješačila otok, snimala sam biljke otoka, o tome sam poslije pisala i onda kada je tih aktivnosti već zaista bilo puno. Jedan dan je došao moj sin i obično pita gdje je mama, pa mama je opet nema kod kuće i onda je zapravo bio, mogla bi reći, fasciniran tim mojim aktivnostima, koliko ja toga puno imam. I onda mi je rekao, pa znaš šta, ti živiš tako jedan dobar, penzionerski, kreativan život, pa daj ti napiši knjigu o tome. I nekako je to bio taj poticaj da sam onda te nekakva iskustva i nekakve uspomene pretočila u knjigu. Kako biste opisali taj proces pisanja? Ima li u tome nešto terapijskog, ima li u tome introspektivnog, je li to avantura, je li to potreba? Kako sada gledate na to kada ste iz tih prvobitnih zapisa i bilješki sa putovanja ili događaja počeli doista oblikovati u samu knjigu? Knjiga nije autobiografska, da bi to bio nekakav moj život u smislu da ja prepričavam svoj život. Međutim, knjiga nije niti fikcija. Mislim da u ovoj knjizi, koliko god ju ja ne doživljavam kao autobiografsku knjigu, odnosno kao autofikciju, sam ipak ja unutra i dio moje osobnosti i mojih gledana na svijet, mojih procjena vrijednosti, tako da sam sigurno ja ta nekako autentična. I vjerojatno se i taj dio moje nekakve, mog vedrog pristupa životu osjeti i u samoj knjizi. Ja sam onako više Monty Pythonovski lik. Ja uvijek to onak gledam sa svijetle strane život i isto tako kod mene je uvijek čaša polupuna, a ne poluprazna. Tako da u svim tim nekakvim pričicama to je ta nekakva introspekcija, ako ste na to mislili, sebe prikazujem onakvom kakva ja jesam. Tako da se to nekako mi se čini iz svake priče koje nisu sve vesele, ima tu naravno i vrlo tužnih i sjetnih sjećanja, ali ipak su prožete nekakvim nekakvim reći ću veselijim duhom. Tako da kad se čovjek sjeća nekih svojih dragih ljudi, koliko god ih nema, obično se izvlače ona nekakva fina, ugodna sjećanja koja ti razvuku osmijeh na lice. Pa kad ih i nema, ti se zapravo smiješiš nekakvom lijepom vremenu kad ste bili zajedno. Što vam pomaže da zadržite takav odnos prema životu, da vidite čašu kao polupunu, da ustrajete na tom jednom pozitivno optimističnom pogledu? Što vam u tome pomaže? Teško mi je reći što mi pomaže. Ja jednostavno mislim da je to moja karakterna osobina. Ja sam jednostavno takva osoba. Ja sam zapravo kao i sjećanja. U sjećanjima kada ih vraćamo se unazad, najčešće, ili recimo vratimo se sjećanjima u djetinjstvu, uvijek se sjećamo nekih dobrih stvari. A ona loša nekako ne da zaboravimo, ali pohranimo u nekakav pretinac koji ne želimo niti otvarati. Tako ja i u životu. Sve što je lijepo oko mene, ja to lijepo stavljam na visoko prvo mjesto, a ono što nije lijepo nastojim zaboraviti ili barem ne uzeti previše srcu. Što se čitateljima najviše sviđa ili što najčešće komentiraju kod vaše knjige? Imali ste brojne susrete sa čitateljima po cijeloj Hrvatskoj. Da, imala sam zapravo neočekivani odjek koji je i mene samu iznenadio. Ja sam napisala knjigu koju sam trepala kao to je neki knjižuljak, to su neke moje priče i zapravo nisam očekivala da će biti tako pozitivna refleksija. I zaista mi se dosta ljudi javilo. Javili su mi se i pacijenti.
Javljali su mi se na tim promocijama u knjižnicama koje sam imala. Ljudi su ulazili u diskusiju. Sad kako je bila promocija knjige, nisam je mogla baš do kraja spojlati i reći sve, ali bio je zapravo vrlo veliki interes. I bilo mi je najbolje kad sam bila u knjižnici, kupovala sam knjigu i sad neka mlada djevojka kaže, ma znate šta, ja sam tu knjigu poklonila mome tati kad je išao u penziju. I on je drugi dan se išao uključiti u Konfucijev institut jer mu je to bilo jako interesantno. Ili mi je jedna znanica rekla da je isto nekakvoj svoje teti poklonila knjigu i teta je rekla, pa čuj, vrtlarenje je tako dobra stvar, i tražila je načina kako da se uključi u nekakvo vrtlarenje. Tako da mislim da se svako u nečem malo prepozna i da je možda to razlog što se ljudi mogu identificirati, znači prepoznati sebe, i tu im je knjiga na taj način bliska. Kada ste spomenuli Konfucijev institut, kada sam čitala vašu knjigu, i ja sam isto gledala i Konfucijev institut i još neke tečajeve i programe na koje ste išli, i cijelo vrijeme misleći kako knjigu bi trebali pročitati ljudi prije nego što ta mirovina, penzija dođe baš pred vrata, jer doista otvara jednu perspektivu koju valja imati negdje na umu, možda razmišljati o tome što slijedi, kakva životna faza nakon što odemo u mirovinu. Pa ne znam kakvu bi knjigu trebali zapravo pročitati. Ova moja knjiga bi mogla biti šalabahter, recimo to tako, šalabahter za penzionere, jer ona nudi ta neka iskustva koja su vrlo inspirativna, i ako, ne znam sad, nudim nekakvih 30-ak različitih priča, onda svako može se u nekome dijelu barem malo naći. Ali mislim da za pripremu u penziju, i ne samo za penziju, da je čitanje na daleko visokom prvome mjestu i da treba čitati dok se radi i stvarati naviku čitanja, i onda kad se ode u penziju ima se više vremena i treba se i više čitati, i onda iza zapravo dobrog čitaoca slijedi pisanje, i onda je negdje jako zgodno rečeno, ta povezanost između čitanja i pisanja se praktički ne može niti razdvojiti. Negdje neko zgodno rekao, kaže, čitanje je kao udisaj, a pisanje je kao izdisaj. Jako lijepo. Tako da je to jedna uzajamnost, i koliko god čovjek uživa u čitanju, i pisanje je jedan jako veliki užitak. Ivana Podržić, naša poznata nagrađivana spisiteljica, je napisala predgovor vašoj knjizi. Doista prekrasan. Ja ću pročitati kratko samo jedan dio u kojem Ivana kaže: možda je najveći poklon ove knjige mogućnost da dobijemo preneseno znanje generacije starije od nas, koje se danas u radikalno fragmentiranom svijetu tako malo i rijetko prenosi. Ponekad nismo ni svjesni da je baš takva uskrata izvor velike patnje. A kad nam netko takvu mudrost ponudi, kao što nam je nudi Mira Lončar-Dušek, velikodušno i s talentom za pripovijedanje, to je zaista knjiga koju morate pokloniti svima do kojih vam je stalo. Evo, dotakli smo se tu kroz Ivanine riječi tog pitanja da nedostaje preneseno znanje starijih. Kako vi vidite i osjećate to? Ima li prijenosa znanja? Da li to naše društvo njeguje ili ne? Postoji li i koliki je taj jaz među generacijama? Pa jaz među generacijama postoji. Ne samo kod nas u našem društvu. Ja bih rekla da je to jednostavno u Europi takav način života. Nema onoga konfucijevskog poimanja zajedništva gdje on kaže da je osnova svega u obitelji, gdje se očekuje da mlađi poštuju starije, i onda se to poštovanje širi i na društvo u cjelini, tako da je poštovanje zapravo starijih temelj tog nekakvog skladnog i moralnog i pravednog društva. I tu zapravo postoji ta nekakva moralna vertikala. I to je taj budistički pristup životu. Mnoge istočnjačke zemlje imaju tu međugeneracijsku povezanost
i to je njihov način života. Kod nas to nije tako i danas kad gledamo recimo u skandinavskim zemljama, više od 50% obitelji su jednočlane, znači. I tu je, ne znači da je to neki jaz, ali nije niti povezanost među ljudima. Mi smo u jednome periodu imali čak u Hrvatskoj i ministarstvo koje je u svome naslovu imalo, kaže, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Ja moram priznati da mi taj pojam nikad nije baš bio do kraja jasan šta to sad znači međugeneracijska solidarnost. Vjerojatno je to i drugima bilo nejasno, pa je to ministarstvo vrlo brzo kao takvo i nestalo. Ovisi to od obitelji do obitelji. Ovo sam sad, negdje su obitelji više povezane, negdje manje. Nekad je to više bio patrijarhalni oblik života, međutim danas bi taj patrijarhalni oblik vezali više na ruralne sredine, ali i ruralne sredine su postale jednočlane obitelji, tako da jednostavno onaj nekakav po istočnjačkoj filozofiji model generacijske povezanosti gdje zajedno žive 2 ili 3 generacije, ovdje kod nas ja ne vidim. Spomenuli ste važnost tog kreativnog i aktivnog starenja, pa možda da krenemo na tu temu što to zapravo znači. U knjizi imate odlično poglavlje koje se zove Slučajni uzorak, pa predlažem da nam pročitate sam početak poglavlja i onda ćemo vidjeti kako se to poglavlje veže uz temu kreativnog, odnosno aktivnog starenja. Dakle, slučajni uzorak. Tko se to tako naslonio na zvono i ne zna stati? Pomalo ljutito komentirao je moj muž. Ta zvonjava mi je bila poznata. Od trenutka kada je pritisnula zvono, do otvaranja vrata nije prestajala. Znala sam da je to anketarka koja provodi istraživanje za agenciju Ipsos. Dan prije je nazvala i najavila se da dolazi radi ankete. Iz iskustva je znala da penzioneri slabo čuju, slabije vide i teško hodaju i da će ih duga zvonjava na vratima brže pokrenuti. Prošli put sam joj kroz šalu rekla da gluhi neće čuti bez obzira na to koliko dugo ona zvonila, a slabovidni ili teže pokretni, iznervirani zvonjavom, možda će požuriti prema vratima, ali pri tome mogu pasti. Iz mene je progovorila liječnica, pa makar i u penziji, koja nije odustajala od objašnjavanja da se najveći broj padova događa upravo u kući. U svaki pad, tumačila sam joj, može uslijediti i lom, što u konačnici može dovesti do smrti ili barem smanjiti kvalitetu života. Ne znam je li shvatila da je njena duga zvonjava upravo to ubojito oružje upereno u ljude starije dobi. Otkako smo prije 10-ak godina slučajnim odabirom, moj suprug i ja postali sudionici ankete praćenja starenja građana u našoj zemlji, takva se zvonjava ponavljala svake druge godine. Dio je to projekta SHARE, istraživanja o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi koji se provodi u 28 europskih zemalja. Ova prospektivna longitudinalna studija trebala bi dati uvid koliko se smanjuju fizičke i kognitivne sposobnosti ljudi tijekom vremena egzaktnim mjerenjem svake druge godine. Anketarka se ugodno smjestila za kuhinski stol, stavila je aktovku na krilo i dugo kopala po njoj tražeći potrebne rekvizite. Po stolu je raširila više upitnika uvezanih u mapu, kemijsku olovku, štopericu i kutiju u kojoj je bio dinamometar, instrument za mjerenje snage stiska ruke. Sve je to navještavalo ozbiljan posao. Što je uslijedilo? Uslijedilo je jedno ispitivanje koje je trajalo gotovo sat vremena. Tu je ona ispitivala o nekakvim osnovnim podacima. Ona je to zapravo imala već sve u svome fajlu od prethodnih ispitivanja, ali je neke stvari ubacivala, ponavljala da vidi koliko se nekakvih događaja ili podataka od prije sjećam.
Tako da je tu bilo, osim nekakvih osnovnih podataka, adrese, vremena, dana u tjednu, obitelji, djece, koje kad rođen i slično, onda je prešla na ispitivanje zapamćivanja nekakvih, najprije nabrajanja, trebala sam nabrojati životinje i ja sam to tako sve ozbiljno shvatila. U nekom kratkom vremenskom... Da, sve to ona vrlo mudro, ona ima štopericu, ona stisne, viče sad, stisne štopericu i imaš 60 sekundi da odgovoriš. I to je zapravo kod mene nastao jedan takmičarski duh. Ona je stisla i kaže sad nabrojite što više životinja koje znadete od, vode do neba. Sad sam ja to nabrajala, sjetila sam se svega i svačega, dok ona nije vikala stop, bilo je dosta. Onda je išlo zbrajanje, pa množenje, pa oduzimanje od 100 svaka brojka za -7. To isto sve bilo vremenski ograničeno. Onda je bilo ispitivanje grafomotorike, trebao si nacrtati nekakvu kocku u perspektivi gdje se pa nekakve omče staviti u znak beskonačnosti, tako da je tu bilo različitih zadataka, tako da je to bilo jedno simpatično iskustvo i zašto ga ja zapravo u knjizi spominjem. Taj pojam aktivnog starenja i fizičkih i kognitivnih sposobnosti je prilično apstraktan. Međutim, postoje alati, kao što je recimo ta prospektivna longitudinalna studija u kojoj mi sudjelujemo, koji će moći vjerojatno procijeniti koji faktori utječu na brže propadanje ljudi. Ja to pretpostavljam, ja ne znam studiju kao takvu. Studija traje još uvijek ste dio nje. Da, još uvijek smo dio te studije. Ja ne znam kakvi će to na kraju biti rezultati, ali ja probam zapravo iščitati da ovo mentalno zdravlje koje se prati kroz ta potpuno egzaktna pitanja i upitnike, da u slučaju ako je čovjek fizički propada, da li propada paralelno i mentalno zdravlje, da tu postoji očito nekakvih poveznica i zato kad govorimo o nekakvom zdravlju uvijek je važno naglasiti tu sintagmu fizičkog i mentalnog zdravlja, jer jedno drugo upotpunjuje, odnosno jedno ovisi vjerojatno o drugome. I potrebno je vježbati, zapravo održavati aktivnim, o čemu nam isto možete nešto reći možda o nekakvim vašim prijedlozima i kao liječnice, da uz svu tu izloženost i ekranima i možda i nekoj preopterećenosti, količini informacija i puno istraživanja koje govore zapravo koliko to utječe na naš mozak koji već znamo sada je neuroplastičan, pa ako može možda i propadati pod nekim utjecajima, onda svakako možemo se potruditi da zadržimo tu aktivnost i fokus duže jer jednostavno drugačije će izgledati onda ta stara dob. Pa da, ja znam reći, život uvijek ide prema demenciji i inkontinenciji. Je li vi to htjeli? Znači neizbježno. Pa ovisi, ako ćeš živjeti život do kraja. Uvijek se može desiti nešto, naravno, prije toga. Ali u principu to je život, to je činjenica. To, starost uvijek ima nekakav kraj. I šta je tu zapravo važno? Zašto mi stalno govorimo o kognitivnom zdravlju, o mentalnom zdravlju? Zapravo, mentalno zdravlje je utoliko bitno što mi na njega možemo djelovati, na njega možemo utjecati. Jedan od faktora rizika starenja je neučenje. Kao što je pozitivan faktor dugovječnosti je učenje. I učiti trebaš cijeli život. I što više učiš, ti ćeš svoj mozak držati u nekakvoj boljoj kondiciji. I neuroznanstvenici su rekli da te nekakve kapacitete učenjem koji mogu djelovati na naš mozak, mi možemo produljiti dobro mentalno zdravlje 2 godine dulje nego kod ljudi koji to ne rade.
Naravno da će u jednom trenutku kad počne demencija, tada ti je sa učenjem prekasno. Zato treba učiti prije, upravo da se stvori ta nekakva rezerva, za koju kažu da je 2 godine, koja će nam taj nekakav život u starosti učiniti kvalitetnim. Medicina je danas puno napravila u smislu produljenja čovjekovog života. Međutim, da li je ona baš napravila puno u kvaliteti čovjekovog života? I to je ono što ja nekako i u knjizi naglašavam, da za vlastito mentalno zdravlje moramo se sami brinuti. Niko se to ne može umjesto nas. Mi moramo jednostavno osvijestiti to sami sebi, da ako hoćemo imati kakav takav kvalitetan život u stare dane, da na tome moramo sami raditi. I na zaštiti tog fizičkog zdravlja, da smo fizički što aktivni, i na toj zaštiti mentalnog zdravlja. Kad smo kod fizičkog zdravlja, a opet u duhu tog balansa uma i tijela, poznati ste kao vježbačica Tai Chia, ako se to može reći vježbačica. Idete na Tai Chi. Što vam je to donijelo? Pa ja moram priznati, kad se meni spomene Tai Chi, ja se doslovno ozarim. U penziji mi je to najveće otkriće. Mislim, ja za masu stvari kažem da mi je najveće otkriće, ali zaista sad kad govorim o toj nekakvoj fizičkoj aktivnosti, Tai Chi mi je doslovno otkriće. Ja sam cijeli život bila prilično fizički aktivna, bavila sam se različitim sportovima, aktivnostima, međutim u penziji sam Tai Chi otkrila potpuno u nekakvoj novoj dimenziji. Tai Chi zapravo, kad bi govorili o njegovoj vrijednosti, onda je Tai Chi njegovanje balansa unutar nas samih, znači između našega uma i našega tijela s jedne strane, a onda opet imamo balans između nas s jedne strane i naše okoline s druge strane. Tako da je Tai Chi jedna vještina koja je apsolutno za preporučiti svim dobnim uzrastima, ali je pogotovo prihvatljiva za ljude starije dobi iz razloga jer te sve vježbe nisu teške, nisu komplicirane, ali su jako, jako osmišljene. To nije mahanje rukama, to je svaki pokret je do kraja osmišljen i smisao tog pokreta koji ti čini zglobove gibkijima, on je vezan uvijek u tvoju apsolutnu mentalnu prisutnost. To kad se vježba Tai Chi, ti moraš biti potpuno mentalno usredočen na vježbu, jer samo ako te nešto iz dnevnog života pokrene da misliš u drugome smjeru, uglavnom kvariš i pokret. Tako da je to onako vježba za dušu i tilo, što bi rekli u pjesmi. Svakako Tai Chi ćete pročitati i u knjizi. Ja sam ju sada i otvorila. 12 je poglavlja zajedno sa epilogom i svako poglavlje ima nekoliko zapravo, ajmo reći, kratkih priča ili malih eseja na temu. Ima i o starosti, o putovanjima, o učenju koje smo spomenuli, o uspomenama, o knjigama, o prijateljstvu, o prirodi, o sebi. Nabrojala sam doista samo neke, ali mi se čini zgodno da spomenemo u dijelu poglavlju o druženju moje novo ime Netko. Znači, što se sve mijenja zapravo sa identitetom osobe odlaskom u penziju i kako po to postoje netko i što bi netko trebao raditi ili ne bi trebao? To je jedan zgodan štiklec iz života koji je jako primjenjiv upravo za ljude koji odlaze u penziju. Već sam rekla da nam je tu bilo vrlo važno vrijeme koje se oslobodilo, ali uz to vrijeme se pojavila jedna velika opasnost da svako stavi sa strane šapu na to naše vrijeme i da se mi tu zapravo jednostavno nismo gospodari tog vremena. I tu je onda sam srela jednog kolegu koji mi je pričao kad je on otišao u penziju da je promijenio ime. Ja sam ga gledala blijedo, ja sam mislila o čemu se sad tu radi, kakva promjena imena. On kaže, ma je, znaš, kad odeš u penziju, onda ti kaže, već od jutra ti počne. Netko treba ići u dućan po kruh i mlijeko. Onda netko treba ići baciti smeće. Onda netko treba odvesti unuku u muzičku školu.
I kaže, u jednom trenutku shvatiš da tko je taj netko? Taj netko sam zapravo ja. I tu je ta šapa na našem vremenu. I onda kad sam ja već u početku sam ja jako definirala svoja pravila sama sa sobom. Prvo moraš sam sa sobom to raščistiti, a ne dozvoliti da odjedanputa promijeniš ime i postaneš netko. I tog se mislim. Ja inače ne savjetujem u knjizi, nastojim je više inspirirati, ali ako bi trebalo savjetovati, onda penzioneri čuvajte se da ne postanete netko. Ima isto tako jedan zanimljiv štiklac koji se tiče obiteljskih ručkova. Znate na što mislim? Da, obiteljski ručkovi. Nedeljni ručak, kako se to mijenja, ta tradicija? Da, nedeljni ručak u jednom trenutku, ja bih rekla, postaje noćna mora i za onoga ko sprema ručak i za onoga koji dolazi na ručak. Sad, ne bi ja tu željela naglasiti da druženja i nedeljni ručkovi kao takvi nisu potrebni. Dapače, ja imam veliku obitelj i mi imamo tradiciju druženja na ručkovima. Međutim, desilo se je to da je bio je običaj da napravimo nedeljni ručak, pa dođe kćeri zet, pa unuci, pa sin i snaha, pa unuci i tako je to bilo nekakva, uvjetno rečeno, neću reći tradicija, nego se je počelo pretvarati u nekakvu tradiciju i onda sam ja u jednom trenutku vidjela da ti ručkovi nisu baš svima nekakav najsretniji izbor. Onda sam prvo to vidjela na kćeri koja je odjedanputa, ona isto liječnica i počela je tako vrlo često dežurati nedeljom, ne bi li svoju neophodnost u bolnici pokazala zapravo na neki način to druženje koje, ne tvrdim ja da njoj nije bilo simpatično i drago, ali je postalo preučestalo. Onda sam vidjela kod sina i snahe da i oni imaju stalno nekakvih nedeljnih obaveza i onda sam gledala samu sebe i onda sam si mislila, pa čekaj, i meni su ti zapravo ručci postali tlaka. I onda sam zaključila da tu se nešto treba napraviti. Sjetila sam se ja moga odrastanja, ja sam isto iz velike obitelji, isto je bila tradicija nedeljnih ručkova. I to je bilo nekako po onome bolje da nestane sela nego običaja. Onda sam ja vrlo rano došla do zaključka da bolje da selo ostane, a da običaje prekinemo i onda smo tu nekakvu tradiciju preoblikovali i dalje to povremeno postoji, ali onda kada je svima nama ne samo obaveza, nego i zadovoljstvo. Ali su i dalje nedeljni ručkovi, to je druženje sa prijateljima. To je zapravo... To je još jedan važan aspekt života. Inače, uvijek u svakoj dobi, ali imati neku mrežu prijatelja koja ne mora ni biti prevelika. Mislim da možda nekad ljudi očekuju ako nemam strahovito puno prijatelja, da onda to znači da nešto nije u redu. Imati krug prijatelja i odvajati vrijeme i njegovati taj odnos, mislim da je jako važno. Kako vi vidite to? Pa ja mislim da je prijateljstvo izuzetno važno. I kad bi rekla oslobodili smo si vrijeme i kad kažemo zašto je to vrijeme i kad bih trebala nekako početi nabrajati, onda bi rekla ok, sad imamo više vremena za obitelj, imamo više vremena za unuke i odmah bih rekla imamo više vremena za prijatelje. I onda imamo vremena za šetnje, imamo vremena, za praćenje ptica selica ili ptica pjevica, već ko šta prati, voli, kakav hobi, ali prijatelj je na visokom mjestu. I pogotovo kada se ode u penziju i kada se to, uvjetno rečeno, gnjezdo kućno isprazni, djeca se poudaju, požene, imaju svoje živote, unuci rastu i tu zapravo prijatelji dolaze na prvo mjesto. Nisam ja to spoznala u penziji, ja sam to tako i dok sam radila vrlo brižno njegovala prijateljstva. Prijatelj je kao i cvijet, moraš ga njegovati, povremeno zaliti, povremeno mu nešto šapnuti, tako i prijatelja povremeno pozvati na ručak i dobro se družiti. I preporučiti pročitati dobru knjigu. Tako je. Kada pričamo o starenju, kako vi vidite zapravo to razdoblje? Sasvim sigurno nije isto odlazak u mirovinu sa nekih 65 godina, pa onda sljedeće desetljeće ili potom sljedeće desetljeće. Kako vi gledate na to razdoblje života?
Da, ovdje je zapravo uzeta jedna godina, a to je 65. kada ti po zakonski si obaveze su ići u mirovinu. I onda se to percipira, do sad si bio recimo nekakva srednja dob i sad ideš u kategoriju starenja. Ja mislim da to nije tako. Pa čak i današnja moderna psihologija, kada dijeli te periode u životu ljudi, nekad je to bilo, doba djetinjstva, pa adolescencije, pa odraslog doba i na kraju doba starenja. Sada je tu već i znanstveno uveden jedan novi termin, a to je između recimo adolescencije i početka rada, gdje je dato nekakvih 10 godina, koje su nazvani odličnim terminom Odisejevo doba, jer je Odisej 10 godina plovio i tražio svoju Itaku. Tako je dato tim mladima da oni kroz tih 10 godina, koliko god su završili i škole, prije nego što počnu raditi, probaju se tražiti. Biće tu i uspjeha i neuspjeha, ali je ta jedna vremenska kategorija i somatskog, i socijalnog, i ekonomskog, i već ne znam kakvoga odrastanja malo produljena. Sad isto je tako, ja bih rekla, i u starijoj dobi, da iza penzije nam je po istome modelu dato 10 godina koje bi mogli nazvati kreativno starenje. Znači, ne znači da onim danom odlaska u penziju trebaš odmah početi tražiti starački dom. Dat je taj period od 10 godina, naravno da su to aproksimacije, ali da tu još uvijek se prepozna da je u penziji ima života. I to dobroga. Starački dom je isto jedna tema koja je vrlo često tabu tema u obiteljima, među generacijama, o kojoj pišete, i rekla bih i vrlo i duhovito i realno i iskreno u knjizi, ali možda nećemo sve otkrivati sada, ili nam možete ukratko reći baš kako vi gledate na tu temu staračkog doma, problematiku cijelu. Da, to je zapravo vrlo složena tema. To ovisi o pojedincu. Kad smo govorili o međugeneracijskom jazu ili o nekakvim istočnjačkim modelima tradicionalnog življenja u više generacija u jednoj obitelji, tamo vjerojatno pojam staračkog doma nije toliko prisutan, jer kad su, roditelji odgajali djecu, poslije će ta djeca zbrinjavati te svoje roditelje. To kod nas, koliko god se mi tješili da smo uložili u odrastanje i djece, da taj uvjetno rečeno kapital bi trebali jednom s nekakvim kamatama povratiti, mislim da nije realan. I ja kad razmišljam o staračkom domu, ja nikad ne razmišljam, samo o starenju, ja nikad zapravo ne razmišljam u relaciji da bi moja djeca trebala preuzeti skrb o meni u trenutku kad sam ja potpuno nemoćna. Oni su vrlo empatični, djeca su vrlo empatična i možda im se neće i sviđati moje razmišljanje, jer znaju koji put reći, pa dobro, mama ne pričaj, mislim sad priče, o čem se tu radi, pa naravno tu su oni, ali ja sam tu realna i zaista moj je stav da u današnje vrijeme, kad je taj život toliko užurban, toliko složen, s toliko puno briga i obaveza, da bi to svako razuman o tom trebao razmišljati. I tu ja imam zapravo jedan trajni rat sa mužem. Ja sam to postavila ovako na nekakve realne osnove, međutim moj muž se potpuno oglušio od toga, njemu to nije na kraj pameti, on o domu kao takome ne želi niti razmišljati, niti razgovarati. To u našoj kući nije tema. I ja zapravo u knjizi pišem to nekako iskustvo kroz poimanje toga staračkoga doma, kako sam ja to probala razriješiti. U knjizi kažete na samom kraju, svaka knjiga na kraju ima kraj.
A to ne znači da je to i njezin svršetak i dajete nagovještaj toga kako to nije svršetak i pišete listu mojih želja na koje je svašta nešto, ali neću vas pitati za sve, jeste li u međuvremenu od pisanja ove knjige do sada ispunili, ali bilo mi je zanimljivo, napisali ste da vam je jedna želja koncert Brucea Springsteena. Jeste bili ili još nije ostvareno? Da, još nije ostvareno. Kada je bio u Pragu, bio je radi bolesti odgođen. Tako da još uvijek može postojati želja. Pa ćemo vidjeti tko će prije otići, ili Bruce ili ja. Šalim se. Napisali ste naučiti raditi kineske proljetne rolice. To sam naučila. Odlično. Zapravo nisam ni sumnjala, mislim da je hrana, kuhanje jako volite, jel tako? Pa da nekako... Da, to je nekako recimo eksperimentiranje u kuhinji. Jeste li naučili unuku plesti šal? Jesam. Ima li nešto što niste ostvarili sa liste želja? Pa zapravo nisam ostvarila neke stvari do kojih mi je izuzetno bilo stalo, a to se poklopilo sa baš nekakvim lošim vremenom, lošom situacijom. To su neka određena putovanja koja su mi onako baš bila u fokusu interesa. I onda je došao COVID, pa su onda došli ratovi, pa je došlo, mislim, već zadnjih 5-6 godina živimo nekakav dosta limitiran, da to tako kažem, limitiran život, tako da je ostalo naravno dosta želja. Ove jednostavnije su se počele ostvarivati, ali meni je sa tim listama želja, to sam ja samoj sebi poklonila za jedan rođendan. To mi je bilo zapravo jako inspirativno. Osjećala sam se kao Indiana Jones. Indiana Jones je zapravo dok je bio mlad zamislio listu svojih želja, svoj bucket list koji je imao 127 želja i ostvario ih je 111, što je ono zaista bravo Indi, odlično si to sve postigao. Međutim, ja sam tek za 70. rođendan napisala listu mojih želja, tako da sam to ipak malo suzila, ipak nisam Indiana Jones, mada sam imala nekakav baš želju, recimo putovati transsibirskom željeznicom. To mi je onako bio veliki izazov, ali nažalost tamo tutnje ratovi i ne znam. Valjda ću doživjeti. Ja uvijek pozitivno mislim, valjda će to stati, pa ja još uvijek stignem. Kako treba razmišljati. I možete u međuvremenu i posjetiti Kopački rit. Vrlo duhovito ste napisali, vrijeme kada nema komaraca. Tako je. Podnaslov knjige je, znači naslovi Idem u penziju i što sad? U podnaslovu piše je li to vrijeme da posadimo drvo? Da, to drvo je isto nekakav motiv u knjizi, simbolički motiv i ja ga zapravo problematiziram kroz jednu od mojih aktivnosti, a to je vrtlarenje. I negdje je bilo rečeno u nekakvoj isto tako valjda mudroj izreci, čovjek treba u životu napisati knjigu, posaditi drvo i odgojiti dijete. Sad ja sam knjigu napisala, našla izdavača, izdala i ja sam zapravo sretan i zadovoljan čovjek. Postigla sam cilj. Djecu sam odgojila i taj dio je nekako zaokružen i sad je ostalo to posaditi drvo. Sad to drvo je, u knjizi sam nekako, dosta je inspirativno, tako da ga nećemo kao takvo spojlati, koga interesira neka pročita. Evo, u knjizi kažete nikada nije kasno da posadite stablo ili napišete knjigu i dodajem da nikada nije kasno pročitati dobru knjigu i u tom duhu svakako preporučam vašu. I na kraju ovog razgovora što biste zapravo voljeli slušateljima da ostane kao nekakva poruka iz ovog našeg razgovora, iz vašeg rada, iz vaše knjige? Da, kad bih trebala nekako sažeti sve to u jednu mudrost, recimo to tako, onda bi penzionerima, znači starijim ljudima, rekla da ih u životu vodi jedan motiv, a to je kamen koji se kotrlja, na njega se ne lovi mahovine. Mislim da je tu sve rečeno.
Ali knjiga nije namijenjena samo starijima, nego je ona, jer smo rekli da je penzija proces za koji se treba pripremati, znači već iz nekakvoga mlađega životnog perioda, onda bi im rekla da je očekivano trajanje života sve dulje i dulje, da će ljudi biti sve duže i duže u penziji, da je starost kao takva vrlo skupa, pogotovo kad dođe do nekakvih težih zdravstvenih problema i da na vrijeme počinju razmišljati, da se na vrijeme financijski opismene i stvaraju neke svoje fondove koji će pokriti kad će im trebati tu nekakav period u životu kada i oni ostare. Hvala vam puno na vremenu koje je vrijedna i važna kategorija koju ste izdvojili za ovaj podcast. Hvala vam na knjizi i nadam se da razgovaramo ponovno još nekom prilikom, a vama, dragi slušatelji, se isto tako želim zahvaliti i nadam da se slušamo u novoj epizodi Planetopinog podcasta. Hvala vama na pozivu.